Honorable Minister, Tom Polomanya, please come and give your remarks. Thank you. A cool inauguration when you children who ran Jalene Nyalamayana cow, the Bangate Loy, Rungakaro Achikatul, Rungangaro, Anong Kachikaloy, Anong Kachikatabagaloy, Quakengalloy, Quanong Kachi Benji did in a Machoma Jampur, Kujela incoming chair lady beyond women, I think girls, Tana Juba, Yara Dengea, Tanacha one, Tiana Banya, Porton Queti. So okay. So the incoming leadership, Ben, who will be Babadom to Kenya one thing, Kaka Juirwa, take a bender of Babalu within to wiggle a twin or good bit of buying back. Nakin Bayan Bain Core in Kakabal, Bain Botin. A channel at young and Makam Luan in a way. Queen, Eloy Nachaman and Eloy Makabi. East Tam Zakagam, Constitution, a Gamania, a goodie check Lugajatin. Kujela Kogue Kakamakam, New York, Makam. So don't give a dolly, whether a Makam youth, a Makam community, a Makam Akuma, Makabatungan, watching Bain Core. So go or Bakalum, hey, serious. Kijal Gui, tapping in a win on Pindon. Lakin Lubade Makab, I took a Makab briefcase, Akawan Yenga Louis, Basnano, the time. Watching Makab, Jigaloy. So up at the Jananga Pin. Nakan the Pindon Waloy, a Capiadea, Nanong to Loki Jew to go. Go to Jew, Janacha will be Jared. Ukian Elia, Makab Mohim. I can't quite go away. Ye Munazama coin. Ye quite bottom where you go in on Makapita by Azingi, who will look at you. Quite a way beyond youth Keluel go pay, Ekeluel in general, Makabungi youth. Tender Makab, Alum is serious. Quite a thing on the queen, is a Vela Game Taylor Gammon, Queen Goni, long development, a legend, a check a play. So, na laki tueng, ke siyasa, baki ruta abstain siyasa. Baki ya focus, ita kuan ke shabab, biya development ya ke luoy, biya ko un baka mati yen baka luoy, yen niero rode na baka luoy. Kena yen ke lu baton, koi kene ceban. Udang lueli ya, anong kaca ke kenga dana, anje pio mier dan Dai ne chanda kaka youth anti nyira ta gatin wani ke ya involve ko kana etong kapia loir youth leadership ke loy a cham kana lwelia diara bonial a chukutinga gucha kuma ene akuma tantini na akuma general Salva Kiir Mayardit ne president da anang position dir ke cheke muter ta diara ke ting ke diara so watching Vice President Zato Keromana, Her Excellency Rebecca Nyanding, Ato, Her Excellency Josephine Lago, Ato, Right Honorable Speaker in a Nunu Kumba, Ato Kaiti, here Angelina, Honorable Angelina, Defense Mo, Interior Mo, Pujaladi Arjuiko. You can a new word to later panda thing. Ancharo well, Anto, why when the Diamond Penvania. Who can well, and on you look to get a lawyer and the I would think a pilot. They are Japanese lawyers, they are Cogato Foreign Affairs, which allow one people. Piankari Niluela Rip, Quite a Cabanial nearby, that Panda and I can blood twin.
e muhima rita jan buku nyir ko buke cholo sukuli bu nyir ko buke encourage buku kun kwani ar salatin atotna nanyani sultan deputy paramount chief sultana no nakol atotna so gol titi baya bu benetna apiat bu nyir ko buke ka encourage chana non ka jui ko ipe ke die una ken ke pie e ka de ke titina so en ga kelu balwel long wana e pie le balwel ku wadia ratanga bainda inye dia kuro ariu ke South Sudan lakini anon ko ko we ai dia ra ke tinyin ko beti bijam cuma ne jaman buro lo ke loy ne wilti ta kor ba ke pinga yo beti ban ko ta ko wele ne ges ko bona anon ko re achi ana ne atong anti kor bu ko re jor lakin position ja ke yaran ene ka ya ke yo so wacha ko ra rita chan ba ke jor lakin ya ke nyu ta tong ran ban e ke ne muhim e ke le balwele kana kere time ne lwel wacha u ba repeat chan pi nom ban on chan kalatin anti da occasion je ke loy na wachin occasion ya ke tin ke ga ti ke loy South Sudan occasion ai lo ta ke dia ta ke wan ku da na gol mi adu abe pinjual ko ai du to wai na du tingi professor jo ya to na ku SG ena Abduna gawa to na ku jelai professor mayom ku ko ai wen ko ke ato na da che kurbi kere long time wai pio nang ka pia bi ga lewe lakini ai bija ke chin helwel ke so ken tang nang kunong dang ber ke loy ke ya ke tem achan ba ke time bi a use a pia ta chan nai mi ko bera la ben le chol ke ka nyari aba ben ku ba mat ke na we ku time pin na mai la ke wo chan time ka use bin wo loy lakini wo wa che le vi time che le ke loy man zaman ne che ti ka che bela chien kuza mana ku chate ku le kana ko kun ko ji ko darake la loy so kare time ma ko bu ting a good bay je pie ku lo ka ting ku ting je ka te time e ka ting ala na yu gra na ba ta na saro ka ting 200 ra ne ben na lo ke ta tu ra na loy tang na bu pa nda la twen kwa che shababa pe le ke gen lazim be kare time a lo ka ne development time a loken ka kor bu ke loy ka bu bai bi ko war so ke na kor bu ting wa ting yo ko loy ka ni ku tan ko won to mata bi lu ka ni mu na zamata aya ting a lo ka ta do mana ilo lakini ai ka ko loy ke ka ta ma chi loy yung ke en chera ni bai chou ter loy lo yu en ka lo la ke gao a chera loy lakini on chi ka ke ko ja che botin so message kar bal wel tong youth e ba ya change makers Bakia change makers, Bakia action oriented, Bakia purpose driven, Bakia visionary. I know Kiana Kenelwell. I know example that I don't Ibrahim Traore that he quite weak away. One of Kajui Loiga Pandin, President Burkina Faso. Min 2022, I would say, I don't get here. Lakini anong ka jui chika war panden tere ko jui ko we kwanye chugo anong I first tomato processing plant loy the second cotton factory loy did alo ikidang man airport when libu ko ja jor ki 1 million ruon ben ko ja lo airport alo iga ipana kemdi West Africa ka jui ga ai ka loy rut panden loy ke kana ko ike ku ke an example elwel e youth ya ted why do you we ke la wele bole ku South Sudan wa domo bai kito opio e bu panda bi yan ya en ke kito opio lakini wa kin la tena wana ka ju ju pen la tena ko ni ko ana ngi tong a ko pen la tena ana ngi conflicts ke am ko na community a wala tena na ya bor e to ko ko ngong ya ku ko ju ko lakin ke lu balwel na chichaga Ibrahim Traore ku chichaga banya bai e kana ke lu binga ge ti de rente chichaga Sultan bai di
kanong kelu war ke sultan ilo ya tidun to yin kanong kelu bawar ta kan ya tong tan tin kanong kelu bawar pa na area e ben long economy ya antone uzir trade and industry chakaping ukaju ja ka tingwa nya ke mi ta bana chinge ko produce create bana le baby ita ka fruit ay kala baby kuti obata kana wo ku piwa ta ko ko la ta ayo kala baby create ban ab ka ka baby chin ko ne ku ja loy ko che daga chu le loy kwen ke loy ra kana so ko wo ko ban nga ka den le loy nga ka loy ne loy chuma ne ke ready te jen en ka ben pa anda la to ku kana apiat bu kulum ke serious achan benga beloy le lonji yani so na loy gu ya ka banang ka warot lakin achi libra loy ya tungot bangi di shabab jan shabab ka majority aju jare shabab ben ke backbone society shabab ben ke area bain ke bai la twen lakin shabamda kuye ko ju kapan ka to bai ku ya gen chikwen na ye ka ju to de ko dai chol tim chu ke la wera jelo pol qur'ana che guru bulu ku wa che la twen wera che raj we ko ai pol wera lakini alubi jala tao te wera alubi jala tao weekend ko che lubi ya pol mi adura ku che te de ko ai bi ke we ke na ko ai che pie da lui mana nong careers lakini nong ko ko ja ko wan chien de da ko ro ba ke ba ni ale ku ke ka jam be ke alui na yo kurun man elwel ne yi social media wala ko wala propaganda yi ka che yi ka kemge ku bi just bu ko roman ka chen gele panda twen wa die wa to ya so kana ena ka jama na reta ko bu kurun ya kunia ri gola no sabama biongin abro niar bergro niar wen ko sabama baidi berba ban ke atoy berga marwen go baka bela marwen yi tuji ku yidu abeno counties ko ki greta gobo yi greta fanga en ke jongule kana na chi jongule niar ke state ko ya bero niar ya na chi ku niar en ke yi administrative area ke South Sudan era niar so ko bu gol ne rot ko ka yo ke loy biya ka won ler panda niar dun ku kan loy ka won duo pin ku we shabab ikene la twen e pi duone kana kuti ci dong twenga bak bai bak che chenga pyat eke pan duone grai ka na yo ko politicians ya ke ko ay merwe ko ay ci wele ko won pan duon bla twen ko don ke ko ci siasin ni ya chuk wa ge ya ke ting ke bai la twen ya ke siasin won ya ke ting ike dier mi akul koi dier sukul buan koi dier panakim buan koi dier jamba don twen koi dier mandon ke koya ke pancho ita bayaran ti jengu ran dan ko South Sudanese ko ko ru bai la twen ke na pan ki chogran ita bayawun mor wala wulan wala mor kuye kar ke uniting ka chi le twen ne loy de ka chi kwancho so en ke ton we ka pyat ba ka won buya la twen ba ke ya loy ba ka school kon we ko ay won ngod ko ken to ba ke de ke tole ke so en jam de che bedir e chan balwel long business akor bu ku tem tang nang ke de nang loy ko be lui chan ba panda be la twen en ai chin tem ran ken kun ko tem ke lu no loy kana e mo hema chan bu ku panda bu ku ye twen